Gledaj kako ravno izgleda, kako dobro izgleda. Jel vidiš? Da. Ipak se dosta trese. To se sad ne čini da se trese, ali trese se jako. Jedan i ovo. Idemo preko. Da, slec. Ne ide auto, brini ide auto. Ne ide. Ide. Nema se. Jolo. Ovo nije čini mi se da nije katastrofalno. Zamisli da imam stalak, to bi bilo savršeno. To je još... Malo bočno kretanje da vidiš kak s njime... Još skrenut, aj skreni. Ovo su predivne scene. Kako stvara ove žute boje kojih nema uopće na stvarnosti. Super je što ima puno svjetla. Ne znam koliko ima šuma. Vjerojatno je zvuk loš zbog vožnje, zbog vjetra. Da. Oj. Probably. Ali ovo po noći pa to izgleda sjajno. Ovo je sad već po velikom mraku. Vidi, dosta se vidi. Kakve pse, pa. Ne mislim mrzi pse, kad bicikli su vozim, jel? Da. Jer su nepredvidiva. Čekaj, su ovo dvoje ovi? Nemam pojma. Moraju biti. Mogli bi. Sad snimit ćemo taman točno njih. Doći ću do njih. Neki da ti ćemo morat kočit. Nadam se da ne idu. Ću kočit. Vozi. Da kočim? Ne. Nego ti da idem. Stani. Još. Gdje sad nastavite? Ne idite u mrak, tu se ništa ne vidi. To kroz haj se smiri. A? Da, tu se isto ništa ne vidi. Ali vidjet će se možda otud, kad je svjetlo ulice. Moram res neki... Ti imaš toliko ogroman svijet, to nije normalno.